and na abusia yankwa na enra mampedi na nado danko akufo de krata ekoda mrase bejafo no a na emrase bedwani a owo mrase bejafie ma desia e wa sante be kwa abaton pesua so ye opani Joseph Osewusu etena dwam se emrase bejafie mu chia me hene na ode to mrase bedwa nanim se ye mampani ayenie wode krata aba beda wunum se agagefo ba miensa se omoje omutumu a omonkosoro no monkoye adwuma se atemuafo e Supreme Court Yenko lawyer Joseph Osewusu. I instructed the Attorney General and Minister for Justice, Mr. Godfred Yeboadami, of my intention to appoint to the Supreme Court, subject to the satisfactory conclusion of the processes set out in Article 1442 of the Constitution, the following persons. 1. Justice Henry Anthony Kofi, Justice of Appeal. 2. Justice Yao Asaredako, Justice of Appeal. And 3. Justice Richard J. Frimpong, Justice of Appeal. On 27 July 2023, the Judicial Council advised me by letter under the hand of the Council's chairperson, Chief Justice Gertrude Araba Esabasa Kitokonu, of the suitability of my nominations of these persons for appointment to the Supreme Court. Upon receipt of the Judicial Council's advice and in accordance with my duty under Article 1442, I consulted with the Council of State by submitting the names and curricula vitae of the nominees for appointment to the court. Observe to way I am Raswe Jenny or woman Raswe Jefima this year was Santebe Baton Pesua Busia and no one at the Jummy Juma say a yam Raswe Jefim Chamene a year lawyer Joseph Osewusu and a tin in Canoa Naman Pedin and Adu Danko for the Crata or the Aquacoda Woodum or Raswe Jefimo now Ojino to me so nor the Atom Raswe Jafon anymore says so Mudu Sodo Sunum the Finnick or the Anyomua and your Monco no more and Conquer Juma and Famwama Tentin and and some into Empone. The more every Mrasabi gives him and a man penning and another Danko Kufaro Pa or Pow around me, some Monko Yajmo Supreme Court. Now, yet the more Aquara Hosembia, yet it's the free hour for no for bottom Pesua Santamantama say. Yet it's any pem you know, Nipa Bonphobia, 77 Predia Sabone or Modesia Tajia or Maka Komutimuko Tale, a Bomutu ya, our Tepa Bonteso. You could see yourself for a professional conconsenia or Tia and credit free Potamonomo, a Beneza Usuansa. Yen kunkudim komoe eben majoy ejo so boga boy komo na say ni pay wo mo eye adwuma ba wo mo ye die nipa anu nti nipa bitimi ko bo mutu okum wo mo ya sa me da se boga say the wedding time awai asem no eni no sa pepepe enete kro aye friend subiri so eben te papa ya obi a wonim ahafo ano no bo no ade se kro obi anim na amrantie mienu a ya bo mu turu su ya amrantie a wo mo so eto wo dwuma se security guide a wo mo guide mining company bia eno so so agbawura mu o sa empotem wo e wo forest kete a eda ahafo ano no na afi so ahafo ano south empapre so no wo mo agbawura mu eno enenam so ma friends forest commissioner wo mu ewo ahafo ano south west about one person so no wo mu bo mu ho ano na chasa ne nyamu no na be se friends abosome bi etwebuko ni forest commission already be tu just say eya de se sa forest no amafo bi mu say de pa etita ho bi mu ye se ko mu ko na ko makọ akọpa mu sankrofo ko no anokwase mu kodu ho no na ya de se eni enyan pa ma forest commission for no eya de se mu enipa ba ko ye bo ntu enu tita ho bi ma enu anu mu so ko no wo mu ho pa yi na class bebru be se ensia no mu de ko ya obo kwakọ bo ase be ya wo mu tu fom tu agudie basa no e wo sa pom woro enkom betimi apam omu ade afiri ho eno na nam so ma sa security guards police to a wo mu sa mining company wo forest ni mu no e che se ya de se wo mu so ma kwakra mo mu so ma mepa mo mu firi ho eno ti ka ho bi mo mu no mu di bo mu ate se nya atam keto wabra na friends friends forest commission so no mu do so pay yi pa anya asem keto enu ti ka wo bi ma ekoda ne etututu ate se enya asem keto
obeka se ne yi wo movie party say enya sense to attraction ba kwa no so no wo ho no and try ne kire say wo bo ni tuo ba ko 30 and sana abrantia no etimi kana mana to na nanu mo nse do ye to so mienu so ya de say etuo ne kana no so to on to na nanu mo nse do e na de to so miensa so ya de say wo so ye to tuo ba ko mienu miensa ekopim be say enwatwe ko ni tu no so no wo so ya de say wantimi ahu a system no ka say wo da so tia say ne nsa ne tuo ne ka no wo abra so na tutuo ne ko so no so na no forest commission so catch ba kwa no so wo ya forest guide no e say 20 tano mo no so no entempa na mo so di ni be piem wo kuma se se no confority it is system no ka say dey star security guard na no mo so e wo sa forest bo a omo guide mining company no and the two no kam mienu a system no ka say no omo to na no mo se do da mo ebentobo security gas for no na get a mining company no and na wo mo ebo ho by me bo a pepe mo ena ehefo ne kobo mutuo no forest commission wo mu ahafo no southwest no wo mu ena ekwa na wo mu dwuma so wo mu di no e kire se south forest na wo mu ya de se wo mu se forest no na wo mu susu kogo bia na star security guard wo mu sa mining companies wo sa forest no wo mu di tuo tata wo mu na tobo sa mining company na omo se forest ni mo no mo no wo mo e wotumi krata so mo ye adwuma forest ni mu me da se sa mining na ekwo forest ni mu nyina ya de se wo mu ni nkrata wo so mu ye adwuma ho ntina kese adwuma no mo ye ho no no eye illegal me boa eye illegal mining wo mu ye no ho e na bribia forestry commission for no be koso mo kwa stop wo mo no na wo mo watch man for no a wo mo mining company ni mo no tutuo di se wo mo me boa pepe enti wo hwe de na friends forest commission for no extra na so wo di nka ko pen ama wo mu susu atutu ama na kan mu abrante baako a ono no to na mo wonse do enu ti wo mu ye wo madwo se o mu ko no wo mu so bo o mu ye no mu di akọ enu na ma sa tutu no sa ye de enti forest commission for no mo susu o mo mrante na e ko ho no no o mo bo o mo ho e na jese fa keto abeje kese enam so mo maku mining company no wo mo watch man for me boa sa pepe na utie ene no anase video ya wo de amaye ya ase no mu bo bidin o mbo bidin sa oyewan sa kwa no oyewan wono so ye miner wono so twepom ho na sa company na o mo hye wono so say ono na akwa ne forest commission for no akwa ya kwan a wo mu pese wo mu bepam wo mu di wo mu firi ho na kesa ne nyamu no besa abosume mienu nie na sa company na abrante na no mu body dia wo se ensuro no wono oja na adwuma onye adwuma ni biem eti besa na wotwetwe mu no forest commission for no ekoche abrante no edi ni firi ho edi ni betere ba kumase enti wo abra wo koyo wo koche na wo de ba no ena omu susu se sa abrante no ena akwakodi hu konkonsa ma wo mu ababa beche ababa bubotu ama nipa mienu yi ewi eti sa abrante na omu fere ensuro wo sa voice ni mu no ono so ye miner wono ewo ho a okay susu se wono na akwakodi konkonsa ma abebo sa etu no okay ebe no de miemfa wonsia se magima di sa posifo abemebo a me aposifo abem na emrante na obu horo obunya emrante keke o Matias ye utimu se etua kasa duro no omadi bia omadi etu duro na gugu omwede mu sa pepe na banse na we de ku wo mu eno ni question kese mo into de miamfa nsi aposifo abam ide wo mo amfifi mu ene o mani o mudi bedi akire no ye bete de be firi maba ye da sepa ye nua Ebeneza Owusu wansa na ye ko ne nchen wo afo no tepa bonten so no mining company bia wo se ye kwa ibritu bi mu ye adwuma wo mpotem no mu adwuma wo ye no woni tumi krata bia na forestry man tene maba wan yo magide so mo ko no makwa stop wunum eno ne ditu no epie mu a wo chimanfo mienu a wo mo ye adwuma ye so mo di tu aduru
omadi tu adurunti oto anto oto na adane asawa oto na adane nsu ezo na da hono no a waka ne siensi so no abusua for positive for bem eno ntie de besim fensi ne tutu akwakochiri tutu kochiri ye besa so akoso ye famo consent fufuru mu na constitution review consultative committee impedimfo eno modern nsu ye bi base baby o my konkron kan ya ba bedru sese ya democracy ye de boy ho safo hene se ya ba yanim a edu baby a ne ye de democracy etwa amanfo mpoa no omo fi se be ne yesi kasem betuto ye ne yesi kasem ye nya ne basa nti no se ka ba bi ana se amanyoko bi aba bedu o mayi so a enka bro so a na so afo obepa wonum no ene kwan se ebro aduonu enum 25 okra omo de omo nsusu yakra omo de aba ne se regional minister ene na so afo abedi ekire ne ade no yesi kase ya kwa yesi ka hunu a emfa so bia eni so te se ya wa santimantama sei ya o mansini akrachefo a omo eye adwuma ato nkrade akwa koma so afo a woni hwe nkrase ni apapa mamu so enti se ya tete mansini no mo na sa akrachefo hwe so a regional minister no to wono ma wo ye de ene mpeso akwa konya bedi ekire ehfa no wo hwe de adwuma no wo ye enti omo fi se bia ya ba bedu sese no ye be yi regional minister ni akwa koyi na bedi ekire no emfa so bia eni so constitution review consultative committee penimpa bako mame Clara Kasati nsemwa wode etudwa eni what is the result of the supposed systems that we have? Maybe we have the legal framework there. Whether we have the system is another matter. I am not convinced we have the system. I am very convinced we have the legal framework. But as to whether we are doing it in accordance with the legal framework is another matter. Because as again I said, the issue of political party financing, yes, there's an electoral commission, but there is also the people's responsibility, including the media. As I said, that to stop praising people who give access to money as the ideal or the mark of a leadership. So unless, yes, we need enforcement, but we also need advocacy to realize that we should not encourage people to believe that being worthy of political office means that you must have goodies to share, so that people don't start demanding for goodies. And then when you give them the goodies, then they say that, everybody else is complaining except the one who got the goodies. I was on to where I am, me Clara Kasati, Empenfua, a year Ghana, Mamra Constitution, and I'm running chairman, ye pese, ye en such a umwa, yat pawunum, so montrase, and Kekadrin see an inquiry wa, and Kubusaber 1 plus and times and Kekanya mention in Famayeno, or can be no more than Susie Basse, maybe I have a regional minister on to our ye day, ye okay, me yo, one day Kumasi, o Koswami ha, ye diama, a Michael, a friend, Maxwell Fusubu. Okotafo a ye de ama lord nunsa woko fori kromu a ye de ama we eti regional minister no osi wa wo ye de na mpese wakwa konya deputy sikase ya kwa ye ni kwanse sankrofo no ye sa so papa wonu mu biu no mbedi sika ese no minister no aba bia wayi ama na bro so no nka ba bio num 25 de na nka metimi aye adwuma no aboa mo man nchechire etimi awie peyo ye de mu tufa na ye de makọ Flamantem voter region ene ne mpotem abusiafo ebeto dwa se akosombo sutade no nka ya ye mabuso ama mpedimfo bie nsu no ma se ne mo kase ye afe kra na nsuo no twetwe kakra amanfo hyase ekope brebi abo wo mo efie nyina abo ni ombe die di omo beda chese wo mo ebibia na ekro ne nam so mantete aboto so mpefem nsamtwefo pronso chese Indonesia ban no ene na krachefo a wo mo esi Indonesia ban na mu ogada mama sei etutu America ekomepe ene North Tonga abato mpesua so Flamantem ekochechire adehye ne re ekoma omo yakokoma omo hyeden na opani a odi eye aban na namu anase Indonesia ban no opani a wosu omo namu ogada mama sei odi mpanimfo enim ne omo ko mepa bonten so de atudwa se wo se wo de moa baide wo mo de ntade wo mo de ntuma wo mo de aduane wo mo de semina wo mo de mu anwanom abasa adehye ni nsom na wo emfa nkutekuta ensha brabo asempe bibi emfa enidie na so wo mo ehyo bose akwala bia yo North Tonga baton pesua so o Flamantem wo eye otimantem ne mpotem a bia sare hosem ye siye no ebema ni suku ko akwa bibi akwa tia kemu no wo mo ehye bose akwala bia
se eja BC so we ankoda ne kokotwere ne wetima pass bie na computer ne de wakwa to school ne be kwa koba se bia rehosem ne siye no o maame no papa enye sika emfa nto bia mo ene anwa ne gere ne hyeto emfa unko school twobos no no frewunum no mo ebetuatua se sika ne de ama eno chese nursing training so ena se utire ye wanya bie ena ahoboa eni ho no menam sa rehosem ne siye no a Indonesia ban no eche so mbeboa sa de hye no se teacher training college so a wonoma aye krado so mbeboa polytechnic eni suapon nyina obi bia ne tiri beye ye no benya admission ya wunchi efri mepe Flamantamu North Tongue Central Tongue ene South Tongue ne mpotamu a eja sa rehosem ntino wontime ento anwomasua so no wonoma aye krado se omema sa nkwada ne nyina scholarship aboa wonom amamotimi ato anwomasua so se beye no ma abrabo ebcp esitade ama wonum na ene papa otwedi amponyankrompomba se yadamo a ohata mununkumachi ototorobonso tonso ba wi obotantimu a wode jafa dum ne mununkum ejene matata de adum wonum so mo enfame pia oman no enfame mo oman no eja omatimi oman no etimi enyo mo so mfaso nti wei eye Indonesia ban no na muntu a otuye e de Flamantamu mepe ene ne mpotamu ena busua wei epiepie mu no ye to aso ye de makọ NPP amanyuku no atena ye na NPP amanyuku no atena ye de mo ekono ene atete se NPP amanyuku no mama no tua se nene na wotwe pepepepepe ene NPP amanyuku no kokoto aba ekoyi vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamia se wono na entu fraka emfa ema MPP amanyuku no emeye kendifo foforo emfa ma eya amanyuku no na omuwie sa abato no wie no abusua MPP amanyuku no ba ya hoboa no mo akọ eye mpesua wodo so no mo akọ aba akoyi ewura no mo a ebegina de ama MPP amanyuku no e constituency ahodo no na yatese omo ede krata bia ba bonten se aba no ni nyina ebe kose January bosom no ne de toso aduonu nan na mum yese empesua no a enye MPP amanyuku no asirejafo ene ti wonum no eno no date nko bia ne kodwo bafo nkoto aso ahoma no so kodwo majoy mejo so mini aboama mejibedi sa ohun ye kodwo onya ko fado me bia e bokowa ye de rade ase NPP amanyuku krata no no mo kire se constituencies a enye MPP MPs no honum no omo ebeto aba no date foforo ena MP so constituencies a omo MPs no honum no ombeto ni date foforo chechire mu na yetiewu okay me da se le ori ka kan no ena no enra na MPP for the krata aba on se abatwa auto anase blackberry abatwa akoto ewi isi party ni akoto ba ko also na parliamentary prime minister e want but earlier no obu pie nomination edema open constituency se ka open constituency da open constituency the constituency da NDC LST akunya so na enoni 170 ela NDC body akunya so nara also so ena speaker MPP body after 137 na nyame ya aduma ebinada edi eni no 14th of November ena omo kwa vetting omo di kan ebie nomination dada ama wo mo a epese omo contest o constituencies no omo papa omo enkrata so omo pese omo tia e wo osun kokoko ni bi mo nyame ya aduma ebinada edi eni 14th November ena omo vetting e dia ma na for na omo kofa form te omo pese omo tia e wo constituencies no enti eno no ne enkomo ba kwa na that 157 constituencies no person makuma edum bi wo ho no mo a but na say what the exercise ebi enko so wo na that constituencies ebi enko so wo komena that so ena jomoro that so ena kabi north akate north yolo probo ena koko central that person edum we ena peniko say that ho no ne exercise ebi enko so best no any about body dey be koso etante bibi akoso ho no mo awon pese omo twetwe so kaka enti we e fa ba kwa e wo ho enu ati na party no so e ya baba be tu gafe da e bla no omo vet no omo e be wie e ya wadafu 16 ena omo be wie vet no na omo atitem enipa e be ko various regions na abako vet no na se no omo no national executive leader ena omo atitem omo ekoko ayo omo area committee da omo ba kwatna vet no so na omo so ta for na no na wo mo a omo di sepata se omo contest ni no so omo ko wo no omo sepata so omo disqualify omo so omo disqualify omo enu ati
And a party is that about to just say, sitting MPs now, we are 137, almost supposed to 20. Earlier, on a party in the party, and about one of the November, February. Then so, and I'm so much of Blackberry for about one area, a quite one of the party is in the coming 22nd of December. Yeah, almost about the deal nomination, and I'm a warm one, and say I could not so. Now, almost we are about closing a nomination, so a year, so closing a nomination to so a year, December, opinion, December 20th, come up closing December 22nd. Now, about the so a year January. The earlier nobody was to spend a February, then so a January 20th, and a sitting MP to about for a Babaso was super group, and she say, and only the other American channel, a move nomination, 20th December, no more closing nomination, a year 22nd December. Now about one about a 20th January, and only MVP or super group, party area up to Ediama. A year of internal politics and as a prime minister for the parliament, or what they are to a quemo. We a general secretary at the party, or no, and an inside a yes, Akatanasia, or more area by a Benada Kono, dressed in air force war of 1 constituencies across the country. Do with Abia Boma, and the air force was so good party in the model. You, Mate, Kojo, any Miena was your home, not young fear any HC, you refer to Biano, Yabesaba. Why? Showdown a Thanksgiving in Sukuswa, Air Coso, Ewan Camp, Punimantemoa, Soma Abo, Teku, Honorable Canada, the official officer was justice. Now, over Hanwana, electrified, a legislative for Hanuma, the Kia Kama, Honorable Canada was saying, or no one as for another candidate to offer election will auto party. And on any address and was Sabina. It's so a consultancy, any ample, and I ACP open for me. And you probably bring other people on our air cost. So, air cost, honorable Canada, the official, a year officer, what Shashi, Accra. Okay. I was constituency. Okay. It don't kwane aspiranta. Wakope president or party ni mwa wenya. Wato party adas young. One kind of party was a Ghana. Election to deal with Wako election. Well, Wako party. It's a showdown party. We showdown Thanksgiving. Mate. Now, Obeka Sadie, Onwamu. Okay. Now, Okasa, or the Pujate, the court in 1 month against a billion. As I said, or no one for Bakupe, and a part pulling in a so a Fabako. Now, as of for Eliana, about for the because for the crucial by about for the Quebec, we can 60% 1 year. Amount for also at the rate by there. When you're crying at 10%, that's what 2 evaluate, we are 1/3 of the party. On the way to the necessity, both a day, one no and then for one Baba being your party was a party in your BDA, or when you know more for our party with your kind of one was there. 1 night now, or 1 home, not gonna form one pie man say, on chance to know what they say. They will say, Ababu, Nasaka, a Ponetia, let us say, a penny or Papa one or Saba. It's 2028. Ghana will be strongly say Obama President Yamagana. It's another commodity guy. Matiko Joya da se miena wase. Why? Miena wase pa. Anyone money we more. What they abre yenua kojo bafo any a corner in Chewon Crapum Mantemua. Observe for Ningina. A MPP Amanyu Kumpin von Krata. One more a day ababonte. And a year Kennedy or Hine Japan. And eh what the dasi. I what the dasi. Or no one you be a or course or president. And I say also may you would be anyone. I will be as you know. And this will be a inanwa. A yalan quay in Wakatia friend to ya wood to vein. Now will be assay. And no dear woman name with no. As a voyage to Hasona, your former and consent from ya the more echo Doma Presbyterian Nesson College War
Bunomantemu abusiafo entity ababeto Sompa FM nsem twefa proso kyerɛ management ya omo eda Doma Presbyterian Nursing College no e de ababeto twa sɛ adesuafo a wo musua de wo eye sukuu nim ababonte omo gentity ababonte sɛ anesefo ne midwife fo no emu ba duoson baako 71 de yeso omo wo form 1 fo ntwam nkete ya form 1 ni de wo ko sukuu fo frankaja wo de ne onimu ani adesua efise futo na maame no papa de ma wo no kyese edaso wo tirim onya nuru form 2 ne form 3 ne mpese akoka se bia yera wo ye fresh bibie wo mu bia ye fresh yese form 1 fo no emu ba duoson baako 71 wo mo exams wo mo kokotro ye no wo no ma fail ya kwasi bro ne beka ne se wo mo GPA kujekuta wo no ene number 1.0 ekoba sa so a na ensem fata se wo mo so wo mo so mpo ne mpese wo mo amoma ko mo nim akoto ma desua so ntisi ya no mo kase sa ni pa duoson baako 71 no o ma mo nyina aka wo manam o ma repeat wunum o ma mo nyina aka wo manam na opade kwanchefo a woda yesuku na no se principal Dr. Ajiman Prempe Charles Ajiman Prempe dia tugia se sa na monto we ya mpanimfo no tuye no ebeboa e ma sa nkwada ba di oson ba ko no omo akeka omo ho na omo ama omo ho mene so kakra na omo apegya omo adesua mu sense omo ebeja ne tra se omo sese omo nyina na omo pia omo e de omo akọ omo anim wa bra omo ebetimi aba wunum wo se so hwese ne eniema esi etie no anake se omo nso hwe omo kokotwotworo ye no dodo no a enya de a omo etimi etwa papa bia eno na ama ho akwako hia sempedifo tenase management ya omo ehwe Doma Presbyterian Nursing Training College so de ababeto gase sankwada makomako edioson baako no womo esaso ama matena omanem no ma aka omanem no ma yire womo ho asua de no ma pegya womo ho masuam na omatimi ene womo mfefo a womo ekọ omanem na akwakoye pe abusua asemi ye hyembo se ye ni edi akire dika de be fra to bia no yemfa enkame mo yede kase na ekwa wie ewo ball bom na busua ball bom ye demo ekwa wie no areho sempa ya babeto ya pono so anwumre ene se Ghana ni branch ya no si akan de ema Black Stars of Ghana a branch ye friend Raphael Jamana na busua wadi mfie bedio no enwotwe 28 years na osi akan de ma Black Stars mrantie no ema semeka hye ne so a wo hye goal wa bia fine de ma ya na enya semketo ne yese ne ball boku a osi akan de ma wonum e wa Beni Abonten so wogina mu a eja wo bobo yi bia sima be na duonu miensa 23rd minute ena branche no yese obuheye ono so ye striker eja ne nan hwepo mu pa obuheye nti wa na chese ne team doctor for ne team nurse for ne ambulance for etutu cars no nti abusiafo sa wo kan ho TV ne so a obo se ambulance no kra no abewura park ne so e ma ne players ne nyina ne coach na te wono no a ode ne nsa gu ne bo no nti na chese ayedene na abrante no so yese oyobia na osi akan edema teams bit say Red Star Belgrade num ewo chese okobo FC Zurich Real Zaragoza num nyina okobo board ma wonum na busia yese sa bre no a na osi akan de ma sa teams we yese Levante mu nyina no osi akan de ma wonum na mra no osi akan no eno mu se abrante ne wa koma yade ya na koma eda ne yem no enhye da nye papa bia nti a doctor for kra tu no for sase ne osi na koma yare ni sitie no ebe ya nko nyai ball bo na busia bibi mpamo a eja onye ni sei nti omututu no fama edu ba bi kra no team no obobo de ma wunu no ne contractor no mo ne wo no omo etwa mu se da bi ehu bibia betimasi omo mpese san ba be form so eno ti ne contractor mu twa mu ene didi mu na branch no okonya team a Beni Abonten so a enne ya ogina park so a wo bobo la busia be 23rd minute obuhwe ya busia waye nyankopon ede ne yanko tie commentators no ene emra obushi ye na omunyina etu America akọ park ne so no mo akọ fa no busia fo yanko tie commentator no man ka brofo de be ya ebeti enti omo kakra Duamena shumë për tok. Duamena nuk është ndjerë mirë. Shkoni dëshpërimit e tovët. Duket se Mehmeti kërkon çapo presim, i thot.
Ndërkohë që ka probleme Duamena. Ka probleme Duamena. Sompa FM. Do të vi ambulanca me shpejtësi. Mos. Duamena shëmbur për tokë. Abzafo into way ayare hosemwa ene esiye ewo Albania abonten so Ghana ya branch ya usi akan de ma Black Stars ya usi na kan wo Albania abonten so ne match na ekoso na ogina mu bie si akan no a be sima be aduonu mensa 23rd minute na just say o man kwa ni mu bia amrosu bia na say say foul bio say goalkeeper na ba be bobo na utumi say wadi ka kọ na just say si age foul ni e ba be bobo na sim to striker de ogire ni mo no mu ya ni say wo muni atofom ututu America kọ ho no no ebusia uwu krade a enkwa entimenye ni din e de Rafael Jamina sembe kai no a usia kan de ma Black Stars be du baby kra no emra Samoa Jan ye mre no na pinu ani da so ne se wo no na e ba bedi Samoa Jan na Davis se ne na ne nan esi hwepu mu no na enya asem keto ye mana busu nyina yakọ mo bibia hyede ebusiafo ye gina we su na nwumre nsem o papa no de beso mo no ye de mo sia na ya sori ama ye de nwum ene dwumadi aka ato amoso asedan koma yesemufo panin ye rasante ye bo Benedict no ene sansem no nyina ma yen ama ba bia wo bia no nwumre yetimi ba ye de ba besom na na bosie buzi no no soso keka ne no ene video nyina si ene de ma yen am yetimi de ba besom ko safo kantanka soso eboyi chidom ene ye friends David Chan ne emrante ni nyina esoso ta ye chima yetimi eba na busiafo ye kwedie nia minua pani bi ye friend Mr. Safo Kantanke mre bi atwam na oya accountant e St. Louis Senior High School busiafo ne ba ye medical doctor oye adwuma e wo Atonsu Agogo Hospital Kumasi South Hospital e wo Atonsu Agogo na busia doctor ni a wa ye adwuma wie no abedu fie no so wo gina home abusia omokoya abrante na wu moja mono enti Mr. Safo Kantanka ene abusia ni nyina ye mamo yakọ e mamo hyeden pa minim sa de kese na atomani no yankopon won hyemodin pa minim sa den but kusafo ya ne be ma wo fie no ahye abusia no ene oba no obi bia den ede amaye yinim se na yiyo no ye be December mu ye beba na ya ba beta woni abusia na chi abusiafo ye de mo simide de yabo amale bia boga ya da mase ama monitor ne hwa nyado Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, Sompa 3.1 FM.